Wih, wis keren deh, yuk. Karena dangder aing. Aih, oh aing tuh mau pacul. Setan doangan ah. Kemana kebersihana, iya kebon. Ah, aing mah tepaduli. Yang penting mah kebon aing subur jeung makmur. Geus lah cabutan bae lah. Boga leungeun ya. Hei, ya. Tembak, tembak. Tembak. Bego nih. Tembak atuh tembak Tembak anjing aci dia. Geran Wah, iya daunnya nih sok. Yang kue. Kau balik lagi lah, main. Lumayan be, dingin kue carang gantung. Wah, sakit lah. Cukup meren. Wih, suara Dajjal di mana yuk? Wih, Ali binti Ulu. Apaan SBD-nya? Woi, akhir mah. Udang. Wes. Kenapa sih ya? Astagfirullahaladzim. Woi anak berit, teknon dari dia. Keren dek nanya sih di dia. Bagus tuh nyaho pan aing tadi SD mah, kon tiba-tiba di dia aing. Dasar anak blaung. Saya bos balik. Yuk balik. Aslah, ndal aing. Astagfirullahaladzim. Orang Arab gimana dia? Astagfirullahaladzim. Balu lente. Bahlul-bahlulan dia. Bakul lain aing. Bakul dia, nyawa aing orang dia. Saleding nu ku aing. Macem-macem dia nyeleding aing. Senyageurkeun teu dia. Hidupan koing mah teu ada disentuh. Aju dinaonkeun. Jampe doang cager. Buset. Ayo, sahib dek mana ya? Cewek. Serius, sahib dek mana ya? Itu ngomong kalau deket-deket. Bojigong, di Arab mah awan bojigong. Ayo bawa nangan di ditu aing. Bawa emak di Arab mah. Mau bener imah, geus ayo lah. Bos, dah kerenan di dia. Ya, oh iya, emang di jelema, nang di mana, Pak? Ih, eta mah Ustad Bonar dia sih. Kenal gitu dia. Ih, mah rada kieu. Astagfirullahaladzim, aing disebut kieu. Pogo dia. Dia ngerasa kieu ento. Aing ngas. Yo ngomong-ngomong, ndak kamarana dia itu tujuanna. Nyaho ieu Ustad Bonar dia ka mana? Bos aing jangan dangder, tapi tipu. Wah, pas yo, tuh buat trending jual dangder tuh. Wih, nu bener ceng. Baru tadi itu dangderna. Wah, murah banget. Tilone ya. Kumaha ieu? Kumaha tuh di? Terus jalan bonarnya. Ngomong kayak nang di rumah atau aing mau di ditu. Oh iya nya mah. Rada tinggi Ustad Bonar mah. Sial eta. Bisa tangkeun misi ibu-ibu anpal dong saya ayo. Oh, bangsa tapal tah. Aduh dak, aman dicabut Maya. Rada-rada kabita im, lemer yo. Nar, dengar tuh, dangderna terpercaya. Ih, oja, para ragus. Ayo masuk. Woi, ulah main dangder dirinya dia. Dangder dirinya mah kapangan. Oh, dia. Woi, dia udah karariung yang ngarana saing wae. Wah, bos, teman aja guys. Sabarkeun bae lah. Jalis ya tama. Let's go. Woi, Pal. Nak balik dangder ya. Woi, boleh. Sangaran Ustad Bonar. Gua daek ya, dilebe tuh. Dangder dia mah jarore, otomatis bakal kapangan ya. Oh, kos jugur dari ya. Dia asal ngomong baik. Ada bagus na kiri sebut kapangan sila jubur kami. Lo ngomongin naon palah, tapi gara-gara dia. Dangder bos aing jadi telaku. Teman DL. Aduh, Ustad Bonar ada riat ya nak balik saha. Guys, permat yo, mainan adu ilmu anu mun menang balik Ustad Bonar.
Weh, atas setuju gitu mah. Siap ente bos? Wah, aing mah siapa yang memasalahkan skill mah? Atuh hayo deh situ dulu tuh hayo. Bos aing menang ya, bos aing menang. Bos aing menang. Ayo. Salah lah yo, ha? Aing. Aman enggak? Tahanan kau yo. Siapa aing? Ada ayo budak, nang kamu di mana meunang. Ayo siap tahanan aku ayo. Jadi tai. Woi, hanya kena aing. Aing jadi Eta tai dia. kieu. Aing jadi tai mau bisa ngelawan dia. Ayo, kadang-kadang. Geraan aing sekuat mau. Kembali semula. Iya, aing mah bisa ngelawan aing. San. Banget na misteri. Ayo kita. Ini ya. Siap.